Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Repubulika Demokarasi ya Kongo yarakariye u Rwanda nyuma yo gufunga imipaka ihuza ibihugu byombi kubera icyorezo cya Ebola. Muri iki cyumweru nibwo u Rwanda rwafunze imipaka ihuza na Kongo Kinshasa mu turere twa Rubavu na Rusizi nk'ingamba yo kwirinda ko icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri Kongo cyagera mu Rwanda. Imibare itangwa n'inzego z'ubuzima muri Kongo Kinshasa yerekana ko icyorezo kimaze guhitana abarirwa mu 131 mw'iki gihugu mu gihe abarenga 500 bikeka ko bamaze kucyandura. Minisitiri w'ubuzima wa Kongo Kinshasa Roger Kamba kuwa kabiri yabwiye itangazamakuru ko u Rwanda rudafite uburenganzira bwo gufunga imipaka yarwo mu gihe cy'ibyorezo kuko ngo binyuranije n'amategeko mpuzamahanga y'ubuzima. Ati u Rwanda ntirufite uburenganzira bwo gufunga imipaka yarwo kubera ko amategeko mpuzamahanga y'ubuzima avuga ko bitemewe gufunga imipaka mu gihe cy'icyorezo. Ni ngombwa kureka urujya n'uruza rw'abantu n'ibyaba rugakomeza ariko hagafatwa ingamba z'ubuzima rusange. U Rwanda rwafunze imipaka yo mu karere ka Rubavu nyuma y'uko mu gihugu muhana imbibi nako hari yamaze kugaragara umurwayi wa Ebola wanaje guhitanwa na kiriya cyorezo. Minisitiri w'itumanaho wa Kongo Kinshasa akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyaya yagaragaje ko kugira ingamba zo kumira Ebola muri Goma Abanyarwanda nabo bakorana bagomba kuva ku butaka bwa Kongo. Uyu nawe yashimangiye ko nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma u Rwanda rufunga imipaka yarwo. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yerutse gutangaza ko ikurikirana hafi y'icyorezo cya Ebola cyongeye kwaduka muri Kongo Kinshasa, ihumuriza Abanyarwanda ko nta muntu urwaye indwara uragaragara mu Rwanda. Minisiteri y'ubuzima kandi yavuze ko ingamba zo kwirinda igihugu cyakaje ubugenzuzi no gukurikirana abantu ku mipaka ihuza u Rwanda na Kongo Kinshasa. Ita abakozi b'inzego z'ubuzima bari maso kandi uburyo bwo gukurikirana indwara bwongerewe imbaraga kugira ngo babe gutahura hakiri kare no gutanga ubutabazi bwihuse mu gihe bibaye ngombwa. Yunzemo ko izakomeza gukora n'abafatanyabikorwa bo mu gihugu no hanze yacyo mu rwego rwo kurinda ubuzima n'umutekano by'abatuye mu Rwanda. Hanyuma ariko ubwoba bwatashye abantu bo mu duce tw'umurasirazuba bwa Kongo twibasiwe na Ebola mu gihe umubare w'abakekwa ko yishe n'abayanduye ukomeje kwiyongera. Abategetsi bavuga ko bari kugorwa no kugendana n'ikwirakwira ryihuta ry'iki kiza kandi bakeka ko cyari kimaze igihe gikwirakwira bucece mbere uko gitahurwa mu mpera z'ukwezi gushize. Ebola yatwishe urubozo niko umushoferi wo mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko yavugiye mu gace ka Rwampara gacukurwa mu zahabu iruhande rw'umujyi wa Bunia n'umurwa mukuru w'intara ya Ituri. Akomeza agira ati mfite ubwoba kuko abantu bari gupfa vuba cyane, turatinye cyane. Nyuma y'uruzinduko rwakorewe mu ntara ya Ituri nayo ndi iki kiza mu mpera z'icyumweru gishize, Minisitiri w'ubuzima wa Kongo Dr Samuel Roger Kamba yavuze ko amakipe y'abashinzwe ubuzima ari kugereza kugendana n'iki cyorezo kandi ko bishoboka ko icyo kiza cyatangiye gukwirakwira mbere ya tariki 20 Mata uyu mwaka ubwo cyatahurwaga bwa mbere. Umuntu wa mbere ukekwa ko yakwirakwije icyo cyorezo n'umuforomokazi wapfiriye mu mujyi wa Bunia ariko akingurwa imongwaru hafi ya Bunia. Aho niho havuye benshi bakekwaho kwandura n'abakekwa ko ariyo yabice nyuma. Kimwe no muri Rwampara ituranye naho umuturage wa Rwampara witwa Fred Kiza yabwiye ikinyamakuru BBC ati hari ubwoba, asobanura ariko ko ari ibisanzwe ari indwara nk'iyi. Yongera ati byaba byiza baduhaye udupfukamunwa kugira ngo twirinde. Kugeza ku wa kabiri abantu 514 bakekwa ko baranduye naho 136 bakekwa ko bicwe n'iyo virusi nk'uko bashinzwe ubuzima babitangaje. Umuntu umwe n'abapfiriye i Kampala muri Uganda. Hari kandi abanduye bagaragaye mu mujyi wa Butembo n'umujyi wa Goma mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa n'Ventura. Ikekwa kandi no mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Abashinzwe ubuzima bavuga ko ari abantu benshi bapfiriye mu miryango yabo batabimenyesheje inzego zibishinzwe, bityo bikaba bitarashobotse gukora iperereza ku mfu zabo icyo gihe. Nk'uko Minisiteri y'ubuzima yabivuze, amakuru yemewe yaturutse mu baturage yatangiye kwakirwa gusa kuva ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu. Dr Kamba yasobanuye ko ku rwego rw'abaturage uburyo bwo gutanga amakuru butakoraga neza. Ati bisobanuye ko wari ushobora kuba yarapfuye mbere y'uriya muntu ukekwa ko wari watangije icyorezo cyangwa se ari undi muntu wari urwaye imbere ye ariko nawe bimenyesheje. Dukeneye rwose kureba neza mu baturage kugira ngo twumve neza icyabaye, uburyo abantu barwaye ndetse rimwe na rimwe bakanapfa nta raporo n'imwe itanzwe. Iki cyorezo cyatewe n'ubwoko bushya bwa Ebola bwahawe izina rya Bundi buryo. Kongo Kinshasa igura n'icyorezo cya Ebola ku nshuro ya 17 isanzwe umenyereye cyane ubwoko bwa Zaire. Mbere ubwoko bwa Bundi buryo bwigeze gutera ibyorezo bibiri gusa mbere muri 2007 na 2012 aho bwahitanye hafi 30% by'ababwanduye. Dr Kamba yasobanuye ko ibimenyetso by'indwara habaho kuva amaraso menshi yose ku mubiri ndetse n'umuriro mwinshi cyane. Atari ku bwoko bwa Bundi buryo bushobora kugaragaza ibimenyetso bike bitagaragara cyane bigatuma gutahura indwara bitinda kuko abantu bavuga bati oya buriya ni malaria gusa. Abayobozi bavuze ko gutinda aribyo bishobora kuba byaratumye virusi kwirakwira bucece. Imongwaru hari urupfu rw'abantu bamwe rwashyizwe ku burozi aho gushyirwa ku ndwara. Iyo myemerere yaje kumenyekana nk'ikibazo cy'isanduku y'umurambo, igitekerezo cy'uko umuntu wese ukoze ku isanduku y'uwapfuye nawe yitagapfa. Umuryango mpuzamahanga wita ku bana Save the Children uvuze ko ubwoko bushya bwa Ebola bwa Bundi buryo butari bwarigeze bugaragara mu ntara y'Ituri imbere. Ibipimo bike byari bihari muri iyo ntara byapimaga gusa ubwoko bwa Zaire kandi ibisubizo ntibyagaragaza ko ari Ebola. Uhagarariye Save the Children muri Kongo Kinshasa Greg Lam yavuze mu itangazo ati igihe ubwoko bwa Bundi buryo bwatahurwaga bwari bumaze gukwirakwira kure cyane, turacyari inyuma mu kugerageza kubufata. Abategetsi bavuga ko gukwirakwira kw'iyi virusi mu mijyi minini bishobora guteza ibibazo bikomeye cyane. Nubwo Dr Samuel Roger Kamba yagiye uruzinduko i Bunia mu mpera z'icyumweru gishize, abaturage bavuga ko ibikorwa byo gukumira ikwirakwira ry'indwara bigenda buhoro. Umuturage umwe yabajije ati niba nta kigo cyereye cyo kuvura Ebola kiri hano mu murwa mukuru w'intara none se ubwo ahandi ho bizagenda bite? Bunia muri Ituri hamwe na Butembo na Goma
muri Kivu Amajyaruguru bitewe n'ibihumbi magana by'abantu, ariko nta namwe haragira ikigo gikora neza cyo kuvura Ebola, kandi hashize iminsi 5 gusa hatangiye iki kiza. Abaturage bo muri Goma, umujyi munini w'uburasirazuba bwa Kongo, babwiye BBC ko amabwiriza y'ibanze yo kurinda iyo ndwara nko kwirinda gusuhuzanya bakoranaho mu ntoki, kugabanya amateraniro no gukaraba intoki buri gihe atubahirizwa cyane. Jose Mutanava, umunyamakuru wo muri ako gace, yavuze ati ni mu nzira njya ku mupaka gutara amakuru ku bantu bahizaho, njye nambaye agapfukamunwa ariko si benshi bakambaye. Undi muturage wanze ko amazina yatangazwa yavuze ko nta muntu ushobora gukurikiza amabwiriza yo kwirinda, wenda abantu bazabikora ari uko tubonye impfu nyinshi. Yongeraho ati uyu munsi mu mujyi rwagati nabonye abantu bane gusa bambaye udupfukamunwa, abandi bavuga ko ikibazo cyo gushaka ibibatunga buri munsi aricyo baba umwanya wa mbere. Umuturage umwe ati biragoye gusaba abantu bafite ikibazo cyo kubona ibyo kurya gukurikiza aya mabwiriza. Uburasirazuba bwa Kongo bumaze iminsi bwugarijwe n'intambara, ibintu bikomeza kongera imbogamizi mu guhangana n'iki cyorezo. Save the Children yavuze ko icyorezo cya Ebola ari nk'ikindi kibazo gikomeye cyiyongereye ku bibazo byinshi bisanzwe bihari. Umuryango wongeyeho uti icyorezo kiri mu gace karimo intambara, ikibazo cy'ubutabazi bw'ikiremwa muntu hamwe n'ibihumbi byinshi by'abavuye mu byabo, kandi uburyo bwo kwita ku buzima bw'abantu busanzwe bwaramaze gusenyuka cyane. Kugeza ubu uduce 4 twibasiwe muri iyi ntara ya Ituri harimo mu Ngwaro, ari naho iki cyorezo cyatangiriye, ndetse na Bunia, Rwampara na Nyakunde. Muri Kivu Amajyaruguru ubwo mugenzurwa n'utw'inyeshyamba wa FC23, naho Butembo, umujyi wa kabiri munini muri iyo ntara, naho ugerwaho n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Leta ya Amerika yatangaje ubufasha bwihutirwa bwa miliyoni 13 z'amadolari y'Amerika bugenewe Kongo, Kinshasa na Uganda, kandi ivuze ko ziri gutekereza ku yandi mafaranga zizatanga binyuze mu kigega cya Loni cy'ubutabazi bwihutirwa hamwe no gushyiraho amabwiriza y'ingendo ajyanye n'iki cyorezo. Umunyamerika umwe Dr. Peter Stafford ari mu banduye nyuma yo gusanganwa virusi igihe yakoreraga mu bitaro bya Nyakunde muri Ituri. Itsinda ry'abamisiyoneri ry'abakristo ryitwa Serge barimo bakorana ryavuze ko muganga, umugore ndetse n'undi mukozi mugenzi wabo bari barimo kuvura abarwayi igihe iki cyorezo cyatangiraga. Nk'uko ikigo cya Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara Centers for Disease Control and Prevention kibivuga, umwe mu baturage ba Amerika yajyanye mu Budage kugira ngo avurwe, kandi kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo niba abandi banyamerika 6 bahuye n'iyi virusi nabo bakurwe muri ako gace. Ku cyumweru OMS yatangaje ko icyorezo ari ikibazo cy'ubuzima rusange yangayikije isi yose, nyuma y'uko habonetse abandi bemejwe ku itariki ya 15 Gicurasi. Kugeza ubu abayobozi ba Kongo bavuga ko bashingira ku bunararibonye bakuye mu byerezo byabanje ndetse n'ingamba z'ubuzima rusange mu guhangana n'iki cyorezo cya 17 cya Ebola igihugu cyabo gihuye nacyo muri iki gihe. Naho amashyaka atavuga n'ubutegetsi buri muri Kongo Kinshasa yatangije ubu bise ingingo 64 rigamije gukora buri kimwe cyose kugira ngo Perezida Tshisekedi ntazahindure bimwe bigize itegeko nshinga byatuma aguma ku butegetsi. Niyo ryatangijwe ku wa kabiri tariki ya 19 Gicurasi. Inkomoko y'izina ingingo 64 iriho ryise ikomoka ku ngingo 64 iri mu itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa, ivuga ko buri munyekongo afite inshingano zo kwamagana umuntu cyangwa se agatsiko k'abantu bashaka gufata ubutegetsi bakoresheje imbaraga ndetse n'ababigerageza banyuze mu guhonyora itegeko nshinga. Iriho ry'abishyizamwe ngo hagamije Tshisekedi ririmo amashyaka y'abarwanyi n'abanyapolitiki barimo Martin Fayulu, Moise Katumbi, Derise Sanga, Matata Ponyo na Jean-Marc Kabundi. Mu itangazo rihuriweho, abanyapolitiki bashinja Perezida wa Kongo kugundira ubutegetsi k'umunyagitugu ndetse n'umugambanyi ku gihugu. Bati turamagana igitekerezo cya Kamaramaka cyazanwe n'inteko ishinga amategeko kuko kirangiza itegeko nshinga ndetse kigahungabanya imitegekere n'ituze y'igihugu. Narangiza manda yo mu myaka 2 iri imbere, haba amatora cyangwa ataba, Tshisekedi agomba kuvaho abishaka cyangwa se hakoreshejwe imbaraga. Uko niko bavuga. Ingingo yo guhindura zimwe mu ngingo y'itegeko nshinga zirebana na manda y'umukuru w'igihugu yemeye muri Kongo Kinshasa ni kimwe mu bikomeje kugarukaho cyane mu gihe amatora azaba mu myaka 2 iri imbere. Amashyaka muri opposition yarashinja Perezida Tshisekedi n'abambari yo gutegura umugambi wo kurihindura ngo azabashe kongera kwiyamamaza nyuma y'uko azaba haravuguruye manda umukuru w'igihugu yemerewe. Mu kiganiro cyamuhuje n'abanyamakuru tariki ya 3 Gicurasi, umukuru w'igihugu mu mvugo zimije yavuze ko adashaka manda ya gatatu, ariko abaturage nibo bashaka azayemera. Yaravuze ati sinshaka manda ya gatatu, ariko reka nkubwire niba abaturage bashaka ko nyobora manda ya gatatu nzabyemera. Tshisekedi yavuze ko ikimuraje ishinga ari uguharanira kugira ku byo yemereye abaturage biri umutekano n'umusugire bw'igihugu. Ati inshingano nawe n'abaturage ni ukudahagarara gukora ibyo n'abasezeranije muri manda, ahubwo ni ugutegurira ibisekuru bizaza. Uyu mutegetsi yavuze ko aramutse avuye ku butegetsi bwa Kongo nzahahora mu gicucu niteguye gufasha uwansimbuye igihe cyose azaba anyeneye. Manda ya gatatu ya Tshisekedi uyobora Kongo kuva 2019 abatayishaka bamushinja intege nke mu butegetsi ahanini bushingiye ku bukungu butazamutse mu gihugu. Ruswa yakomeje kwiganza akiyongera ibibazo by'umutekano muke byazonze igihugu cyane cyane muri Asazuba ahigaruriwe n'imitwe yitwaje intwaro yaba iy'abenegihugu n'iy'abanyamahanga. Nararanganije amaso mu makuru byandikirwa Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manasiko Perezida Evariste Ndayishimiye yakuye ku mirimo Lieutenant Colonel Engineer Leonidas Nibigira wari usanzwe mu kigo cya leta gishinzwe inyubako Obuha, nyuma y'uruzinduko yakoreye abubakaga umushinga wo korora inkwavu muri komini Karusi mu ntara ya Gitega. Mu byatanzwe nk'impamvu nyamukuru isa n'iyatumye afata icyo cyemezo nuko Perezida Ndayishimiye yasuzumye ibikorwa bigeze agasanga amafaranga yari amaze gutangwa adahuye n'urwego rw'ibikorwa byayimaze gukorwa. Ibyo akenshi bisobanurwa nk'impungenge ku micungire y'umushinga cyangwa se imikoreshereze
y'ingengo y'imari mibi, Perezida Evariste Ndayishimiye agaragara mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga arakariye cyane abayobozi ba Obuha, cyane cyane uri uyoboye icyo kigo. Mu byo yavuze yagaragaje ko yatunguwe nuko amafaranga agera hafi kuri miliyari 2.9 yaramaze gutangwa, ariko ibikorwa remezo by'ubwubatsi bikaba bitararangiye nyuma y'imyaka 3. Ngo yakoresheje amagambo yumvikanamo uburakari, ati muraho mushaka kurya gusa. Agaragaza uburakari n'impungenge ku micungire y'amafaranga n'ikoreshwa ry'umushinga, nk'uko bivuga gahunda yo korora inkwavu n'umwe mu mushinga ya Perezida Ndayishimiye yashyize imbere kuva yafata ubutegetsi mu myaka 6 ishize, agamije gufasha abaturage bato kubona uburyo bwihuse bwo kwiteza imbere. Ariko arabanenga iyo gahunda bagaragaje ko itateguye bihagije kandi ko ari impungenge zikoreshwa nabi ry'amafaranga mu gihugu cy'u Burundi. Nasimbukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banatwe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba yavuze ko ashaka ko imodoka Rolls-Royce Cullinan Anita Among wahoze perezida w'inteko ishinga amategeko igurishwa mu cyamunara, amafaranga agasubira mu isanduku ya leta. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X yavuze ko iyi modoka ifite agaciro k'ibihumbi $400 ndetse ikaba iri mu byatumye umugore atangiye gukorwa iperereza ku byaha bya ruswa izagurishwa. Ati twafashe ya Rolls-Royce ubiri mu maboko yacu, dushobora kuyishyira muri cyamunara, amafaranga avuyemo agasubira gufasha leta. Itariki ya 13 Gicurasi urugo rwa Among rwatangiye gusakwa nyuma y'igihe gitarangije manda ye ya mbere nka perezida w'inteko ishinga amategeko, aho yanasabwe guhagarika gahunda yari afite yo kwiyamamaza muri manda ya kabiri. Tariki ya 17 Gicurasi Among yemeje ko atazongera guhatanira uyu mwanya kandi ko azakomeza gukorana nawe mu iperereza kugira ngo hamenyekane ukuri k'inkomoko y'umutungo we. Tariki ya 18 Gicurasi inzego z'umutekano zafashe imodoka za Anita Among zirimo ni Rolls-Royce. Ubwo byamenyekanye ko Among yaguze iyi modoka byakuriye induru kubera agaciro ifite, Abanya-Uganda benshi bagaragaje ko batumva aho umukozi wa leta kuri amafaranga yo kugura imodoka nk'iyi. Jean Muhoozi yavuze ko nubwo ari umugaba mukuru w'ingabo ndetse akaba ari umuhungu wa Perezida Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi ataragenda mu modoka nk'iyi. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda kandi yavuze ko binyuze muri operasiyo yo kurwanya ruswa afite uburenganzira bwo gufunga umuntu wese muri iki gihugu uretse se Perezida Museveni ndetse na nyina Janet Museveni. Mu butumwa bwe ku rubuga rwa X n'ubundi kwa kabiri yavuze ko yahagurukiye ibikorwa byo kurwanya ruswa. Yakomeje avuga ko binyuze muri operasiyo y'isi yo kurandura ruswa cyangwa se mariza ufisadi umuntu wese ashobora gutabwa muri yombi uretse Perezida Museveni n'umugore we. Ati perezida yemeje ko binyuze muri iyo operasiyo umuntu wese muri Uganda yatabwa muri yombi uretse perezida n'umugore we, undi wese muri iki gihugu yafungwa. Ubu butumwa bwa Muhoozi buje mu minsi mike muri Uganda hatangiye ibikorwa byo gusaka inzu ya Anita Among wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko no gufatira imodoka ze bitewe n'ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo akekwaho. Jean Muhoozi yavuze ko nyuma y'uwo mugore hakurikiraho abandi bayobozi, ashimangira ko bakwiriye koreza inzego z'umutekano kugira ngo batatabwa muri yombi. Ati operasiyo mariza ufisadi nibwo igitangira kugeza hari imitungo y'abantu n'amafaranga twamaze gufata byose bizasubizwa mu isanduku ya leta. Vuanza bagezeho raporo y'ibanze, buri muyobozi muri guverinoma namugira inama yo gukora neza n'inzego z'umutekano kugira ngo irinde gutabwa muri yombi. Uyu mugaba mukuru w'ingabo yavuze ko undi mwanzuro wafashwe mu kurwanya ruswa n'inyirizwa ry'umutungo ari uko ari uzajya akurikirana ibijyanye n'amafaranga ashorwa mu kubaka imihanda i Kampala kandi akagena uko akoreshwa. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikire muri Tanzania, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banditswe muri Chatanda, umuyobozi mukuru w'ishami ry'abagore ry'ishyaka riri ku butegetsi rya CCM, ari kunengwa cyane nyuma y'amagambo yavuze ko yaza kuba afite ububasha yarangiza Burundi ishyaka rikuru mu yatavuga n'ubutegetsi Chadema. Aya magambo yavuze ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu mu nama yo kwiyamamaza abereye mu mudugudu wa Migori mu karere ka Iringa, aho yari yagiye gushyigikira umukandida wa CCM ushaka kwinjira mu nteko ishinga amategeko. Aya magambo yateye impaka zikomeye ndetse yamaganywe n'abashyigikiye barwanya ubutegetsi hamwe n'abaturage benshi bavuze ko garagaza kwiyongera k'urwango no gukaza umurego mu guhangana n'abatavuga n'ubutegetsi muri Tanzania. Mu ijambo rye Chatanda yagarutse ku mvururu zabaye mu matora rusange yo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Yavuze ko izo mvururu zatewe n'abantu bake bashaka gusenya igihugu, agaragaza ko Chadema ari yabigizemo uruhare rukomeye. Yaravuze ko Perezida Samia Suluhu Hassan yagaragaje ubworerane bukabije mu banyapolitiki batavuga n'ubutegetsi bwe. Ikinyamakuru The Chanzo kimusubiramo agira ati ndavuga ko iyo Perezida Samia Suluhu Hassan aza kuma kwibura iki gihugu nibura umunota umwe gusa nari kurangiza burundu Chadema. Mary Chatanda wavutse muri 1959 ni umunyapolitiki w'inararibonye muri Tanzania, yabaye depite w'agaragara agace ka Korongwe mujini kuva 2015 kugeza 2020. Kuri afite ijambo rikomeye muri politiki kubera ko rumwe wagize komite nkuru ya CCM anayoboye ishami ry'abagore b'iri cyaka. Aya magambo yaje mu gihugu kirimo umwuka wa politiki ukomeye n'umushyamirane hagati y'imane zitandukanye. Nyuma y'ayo magambo abantu benshi bahise bamunenga cyane cyane ku mbuga, aho bamwe bamushinje gukangurira abantu urugomo no gutesha agaciro amahame ya demokarasi. Izi mpaka kandi zikuba mu gihe ishyaka Chadema rikomeje gushyirwaho igitutu n'inzego za leta. Perezida w'iri cyaka Tundu Lissu aracyafunze kurikiranyweho icyaha cyo kugambanira igihugu nyuma yo gutabwa muri yombi muri Mata umwaka ushize. Byongeye kandi iri shyaka ryakuwe mu buryo bugaragara mu bikorwa by'amatora aheruka bituma ritabasha kugiramo uruhare nk'uko byari bisanzwe. Amagambo ya Chatanda kandi aje mu gibiro by'umwanditsi mukuru ushinzwe kwanika amashyaka ya politiki byari bwakuririza ibaruwa iburira Chadema bimenyesha ko ishobora guhagarikwa cyangwa se gacibwa ihazabu kubera ibyo yashinjwaga byo gukangurira abantu ibikorwa bishobora guteza umutekano muke no kuvuga amagambo arwanya leta. Uwo muyobozi yavuze ko umuyobozi wa Chadema bari
bari baravuze amagambo asobanura Perezida Samia Suluhu Hassan nk'umutegetsi w'igitugu utaratowe n'abaturage, banashinja inzego z'umutekano gukora ubwicanyi bw'ubugome kandi bwa kinyamaswa mu gihe cy'amatora y'umwaka ushize. Ishyaka Chadema rivuga ko hagati y'abantu 2003 bishwe mu myigaragambyo yabaye mu gihe cy'amatora, ariko leta yirabihakana ikavuga ko iyo mibare atari ukuri. Uko ibintu bya politiki bihagaze muri Tanzania kuri bikomeje gutera impungenge, kuko abanyapolitiki barwanya ubutegetsi, abana uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyamakuru bakunze gura n'iterabwoba, gutotezwa no gufungwa. Ibikorwa nk'iyo ngibyo byo gucecekesha bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta bimaze kuba bisanzwe ku buryo imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ikomeje kugaragaza impungenge zikomeye. Bavuga ko umwanya abaturage bafite wo gutanga ibitekerezo byabo no gukora itangazamakuru ryigenga ugenda ugabanuka cyane muri Tanzania.